Ministério Saúde Hamutuk Organização Mundial Saúde Organiza Marsa, Husi Ponte VZ Habibi, to largo le Sidere, Hodi Komemora Loron Mundial HIV Sida. Comemoração Loron Mundial HIV Sida ne halau iha Ponte VZ Habibi, quinta Loron ida fulan dezembro tinan rihun rua ron loreisen rua. Ministra Saúde, representante OMS, Hamutuk ho comunidade, acompanhamos Husi Polícia Trânsito, halo Marsa Husi Ponte VZ Habibi, li Husi Bidau Mota Claran, Sananaridin Rum, Lesidere, to largo Lesidere. E a comemoração Loron Mundial HIV Sida ne, organizamos animação dança pocho pocho, no dança tebe tebe e largo Lesidere. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten, atividade ne, atu-hatudu bamaluk sirane beho HIV Sida katak, la iha discriminação no la iha estigma. Ministério Saúde Hamutuk o pessoal saúde sira, fatem for assistência basira nia necessidade, no passa na fatem informação sira, atu na fatem hemo e moruk hodi assegura saúde. Ministério Saúde na fatem a plano no política, tau matam ba paciente HIV Sida, hanesan moras hadaet, atu bele halo gestão no tratamento inclui HIV Sida. Kalau Komemora Loron HIV Sidanya dan seperti kalau lauk dari sebab kita kalau kita malu sebenarnya makmur suara itu apa lainnya diskriminasi lainnya stigma Ministério da Saúde muito pessoal política dari Indonesia untuk assistência mulher precisa então a primeira quando faz masalah mensagem da Sira, a primeira dari gotu que se muainur. Ini mau dari muainur sebenarnya Bisa política Ministério Saúde aqui com tratamento da Sira bem mais bro. Hati itu plan itu kita tapi agak di sini moras raitnya. Kalau moras raitnya itu ya prioritas habis tahun waktu kalau tratamento atau satu seri moras memang raitnya itu bisa agak di sini. Pertama kali saya Sida kayak moras memang kalau kita lakuin itu ya kayak moras ini memang beda para kita memori di memori las cobrada le tentang moras ini itu kita apoio dia dengan global neurona program todo a IDC malaria. E fatin hanesan, representante OMS e Timor-Leste, Arvin Matur Hateten, celebração Loron HIV Sida ne atu Organiza, no para transmissão HIV Sida ne. World AIDS Day today on 1st December is celebrated this year with the theme of Equalize to End HIV/AIDS. What is equalize? Equal opportunity for prevention, for treatment, as well as for ending stigma for the people who are living with HIV and AIDS. Organiza dia parte Organiza kalau betul-betul hanesan dia prevenção, tratamento no moço para AIDS. Ele na tema balorong mundial WHO Timor-Leste with the Ministry of Health, they are also very fortunate that we have the participation of 10 member countries of Southeast Asia region for a reproductive and sexual health workshop which is addressing family planning. And on that very important day, on World AIDS Day, it becomes very critical to address the stigma, particularly treating the people living with sexually transmitted infection, including HIV, with dignity. We need to treat them equal. And also all our young people, they need to have equal access to information for preventing HIV. They need to have equal access to treatment and equal access to the opportunity with regard to addressing the stigma all over the country and beyond the country. Technical, yang bayi
Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post.